male ner mala ken nyam we kana dialit content barwani lim wasame anda mandun shan kod nyam mala ya nung ruashni jo ban lim wasame bana ruacha katin content lat karodien gore jan en wode kori mine ka me shalat ka jan shanka jan dangro widon wan gwase cha darima char cha je luktin ken je kwar cha jojen wo tidial cha ka nyok ka meriet keke tidial cha ka nyok meriet keke re dul ka manana doke cha to cha karit cha ka nang ka minister of petroleum puot kang chol puot kang antame jaramadan kukume ko focus den cha let ye chika focus den chika ne nyok mu kene ka darima char nang ken balien nang kene ka puot kang lat kene no puot kang jene jaramadan en chika ne guje no te ke dur gui kone me mi de ko la no mi beje mat ko di jin me ba jibel iko jin gat duaramo no shike puot kang jen ganasir mi ba target ba jitup ka balare no puot kang jaramadan tike dur ki ba blame ba jilat wide ado kon guje no kume she serious puot kang belkeje jen dan jitu dio je misia SSBC South Sudan Broadcast Corporation misia jenen nin title lan chikana gorgwa de dane right kenten pan ka chen dang ru dong wan ka jen pai bong warun kin dang ru jen dang ru dich me kap ka dol kap ka je jok de konen wo to kane ka nga ke Minister of Petroleum puot kang monyo den wodi chicken bell chicken nyok miship kene nang kene ka puot kang puot kang dio je sia joe shenen joe shalat sia jenen puot kang gwa de cha je titin ano jin shingenika shalat no shinga ka blue house cha jogono shejen che jogono cha jogono shinga ka blue house ko korpen dang baro tare de en blue house jen gwa dana tatin myo the no ko timi cha tiji no shinga ni entama we mean that shinga ka blue house ko korpen dang baro mi jak puot kang ko rami bum bum ki te ka loñ me ngeng ko betuok bejelat nge jen wo jen yin ka jabang ken ne dang baro tin ko kien ko ma den dial ne ko cha yin ken ne dang badak si puot kang che jo mo che jelat jen ko dana cha tup ki men cha lat ke je ban man gui ko nan tamam ala blem chicken nyok me ship kana ka puot kang ka gui ko na me shingu si mo gwa ka shi chong ko kume cha luk cha je nyok manang ka je niam ka chang yan dang ro de bangwan ka pai bangwan ron kin dang ro jan dang ro di do ba dan nang ka je niam ka je au ba men dan le ro de ba je ngach ki ba je kulalat ko chang mo jan chang dan ban ngaji no buluk bo niam ki luk ba chong no paltin ko ne chalat chit ko chala no ite ke lawyer te license ka lawyer ko ne tel license panken si kan lara mon wo sele ka license ti dialati ke ti chare lika kume kiir mayardit no chicken license chicken ga bejek pen kan ka license ke tet ka license ti ka long ko me jira madanen no go bine de tobi ke ka license la ka to bi chi ka peni ko kan lokane ajena kuyen la nen and go chicken go gwan o de needed content la different lawyery gada machar chicken go no dong de can take a license but me chi jala big deal ga jo ran chalat so de ko ngaji no no chenge dan e chi dakra machar me cha de kamrar ti ka jan gwa da dan en maintenatin gwa lokatin chi konen no telo ay ne dialan kon tin cho gwa lok de kon ngaji no ke dakra machar no ka jelong chi konen ta dan en larkan telo ay dien ka tetkin ano larke je dakra machar de kon ngaji no shikane die altin kon tin tere wi ka juba
lo ke dar ma charo kanetin kontin chunkel ke kume kiir mayardit kanetin konti lo ke dar ma char ne diala ti kanete konte te ka court te sha nugdien ke dar ma char chaje nyoda ken bane ngaje no en court case chalat ka changa jandang rid bongwan bu konta dan be barar ke je bane jeling shede kami dar ma char be court case me be jawin ka ta dan gwi ke je ko tele ke bden ken tin kel ke kume kiir mayardit bane ngaji no nene nin dang jok te la ko la ja yut ke jok bala no ba je nyok we ba je to gurun nyok chike tai dan ko nen ke chengen yam chike na tu kan la no te ke tigam rewde ci ko nyok menen ko ba ci ko nyok men lar ban je nyok cheng do den dio den ci kon benen no ci kan nyok yut kana ke chengen dang re bangwan tele concrete evidence ti nyoda gwanu de garante de ko ngot kamete kare ti gen so jo me gor gen o de yena ngach katin kon lat ko rodien jo bana nyoko mu kwen kono gwasme bana rach ke katin kon tin pyrodien lat re wika so Sudan men nyam men gor no ben waga yekel gwasme jo me chalat re wich ka malakal gor gen o de nyaga yekel ne din kon tega malakal ka korun dangwara tele ka court ki gwada dan la log la ka lokatin anta me joje no ken cha luk cha gwada la log lokatin cha nyoko muto kana ki ji kana gonno be kana realeka ne ka gwada dan me civil war me talk chinetin kon tega malakal ci gwada la log lokatin la high court cha de gek no lo tele millet ne ka jin 2013 chwaya gaga na mo keliu alo to ke 2013 ne ka civil war keliu tel mi chala gwa luong ne re wika so Sudan duno ka kore gwadedan me ci kor me ci go to ka ken konin te pay ki run de pay wonta ma ki pat de ko la ron ki run de pay cham chal ke mobile code cha je lebne re wi mobile code lede ke qui international organization kenetin content kujela support chala mobile code mo kezintin konin ku andol chandol kezintin dit ke kezintin tiene ti chiwuniam bad tiene to ne kentin kon let kenka ade kon jome de kon ngach cha jomo cha jala de kenen tame chicken high court chicken nyokom lep kene dino building ki dwel le dane tegetene wal wa cha je yarakor ki che jek atel gwam de lat ki staff members de kan let ke je ko de netin kontila jidwiri tintere ti jien ti jitene karun ka kan luk de lubien de je kula tok ate ram ken mi chale justice gareng deng aje ramadana la ramadana la kuäär die overseas ka greater penal circuit jen chala do jen chawre wi ka malakal ka do badana dong ba lo to ba ko luga je bat kite ga jom ken kulat gwasame kenen tama ko tele building mo gwa ki dul mo gwa mi chare leka ko chai ko chaje tok kon code building che da me ki che jek no katele enough housing for staff ken shi ken tama shi ken netin kontin la judge ni shi ken jago buko let karan kana maban ajen gwada dan wuken ka daltin ala high court case achimwa mobile code tin menchun ka duere te tienreti lat ka kere which ka malakal ki ka penal civil society ba chikana me chikana welcome akene mo gwalong ka kor rundang werau akene che jega no de jari aleka ko na bela mo gwaba manad ba ka lo ko te ne te tenta mere ti jente kan mu ko kor gwan bar cha jo mo cha jelat another big news and banlingwas me kuyoni tin kap kare wika so Sudan anetin kondela minister of finance no chikana la no de cha yo ki salary cha ka release ki cha ka pay cha kamnetin kontela lat tin let re which ka South Sudan chikala ro ga chanjan dang ro ngwan ka jan pay bangwan do kontine kana cha yu to cha ka to bentame ka joran chikana lat kana cha yu to cha ga jakesteni kene administrative areas kene cha yu to cha ga tup ko bingech ki teacher bika kap bi army kene police ni ki all the civil servant bika kap la la dial contentere which ka South Sudan wa biken salary ni ken biken ka kap chi minister of finance honorable atian chicken jo mo chicken la no tame cha kap yuni cha jetu so ana gwa the titin ka tika state ki tika county and ki jin botika buma
na ke payam ti ke payam ke buma be ngaje no mi jiram la kep ke yonu won ɛkuumɛ ka South Sudan cha yo to cha ka release cha jo mo cha jelat wa ci bul mel chelare no shebeto nyogo no be yo be ke delay je kene ba yo to ba ga nyok ba ka jago ba ka kap ni siang chen ndang re dong wan of course ngai kono no la ti kirik ngwane tuok la kana lat ba che wi tuok shir jo me cha jelat ken kene ben go cha kun cha jere le ka kwi de ni la SSPDF shir ngai kono no gor kano chol kanitin kon la de ni ko de kan rodien lat ko de ka chop re wich gwad dan gun ke na kono tigatin la de ni SSPDF ko ci konche ben ban ngai kono no na me chere mi dera misleading but sometime ko dong chol ran ko ba kon ba jojik no ka biyo nang kor so na mo geje bono te kre ngai kono ko korun tungwan la yu chicken mala be cha yu cha ga tup kon time la na me jen kelen year economic dun South Sudan chi South Sudanese ne ko la teacher de ni civil servant ni tekare me bay kelong ajen man year economic gwan me la kwar ki leader kan ne yal kan la yu la kan ko la jego ko cha yu cha ga jego ne tin kon ti la ordinary people tin kon ko chuch so jen me jeg economic je la nan kan yurar den bi kan kam gat ken wa yu wa kan ngar win to gol chiwo yu de ka lat re wi ka South Sudan luma gat ken gor re which ka let ken do re which and then they yu de ka rodian circulate within the country the economy better last stable but you la kan ba ko nangar wa ka user and winimi kan me chicho but chala the minister of finance no ne kan be kan to kan tam ko be kan you be kan kamala ngun on time ka jo dan tikelat ko baneti al ko de lat be kan you can be kan chwajek aterek na me daragwa no de konangach jo de dia na bana nyoko mukwen kono gwase me gwade dan chana rajane ka kuäär spelayo re wecha ka western chirme western bargazal chana rightin bartem te ka jom chala do cha governor sheriff cha ja kwan ala governor ka wow ala sheriff governor sheriff general spelayo ran spelayo but che defect che woka interim chairman ala kuäär spelayo marwaike a parkour ci kon ngaji ne ka pay ngwan ci kuäär spelayo ci roda dak gwade ci parkour ci guje no belet kel kene kiir mayardit antama chawri shalka mo sheriff governor sheriff chaja kwanya la ran wow la wow governor ka kuäär spelayo ke interim chairman marwaike a parkour ke jan gwasmene wa kwanya president self kiir mayardit ke jan korpa da paywa she Emmanuel Primo chaja watch Emmanuel Primo ram kel ko kuäär spelayo bane antama men chakul gujino man gwa kana men ko ke sheriff wa benede konta la GSPLAyo ka waw wa ba kamat keniten konta la ji kuäär SPLA pinkir mayardit ano kan ko na gwa no kuäär SPLAyo charo da go ready ne re content kel ka wud chalo me parko chiko da rema chaka chiko kuäär SPLAyo ka ji team chairman telat ke nikir mayardit de ka chawla no en kuäär me chalka sheriff kuäär SPLAyo interim chairman wajen kan chubre we ka wa korwade jele ken delegation de ko ken la high level delegation to la kwarba ka kuäär SPLA ken kuäär SPLAyo interim leadership wa kan dial charian mat no tegatin mane council of state tegatin mane par ne ke bondin ko ken let ken kel gwada dan chikotin ka jo mashallah de governor sheriff re wijin winimi jaro je lungo kuimat ka jena mat jen men dini jen long jena chane dom jirit chane chak ko bi mal be ben reidan ka ban tega mat kam kon ko ban doran ban jelat ka be kon ne kon dial ban jako bi ken men gor ken de lat bi ken lat kel chala do bi let ken deputy governor un Michel Zakaria ran kiir mayardit governor Zakaria Joseph Garang ran SPLM bi let kel ken netin kon tilla bon SPLM ayo ken team chairman ping parkol ka jo dan chalat ken bi ken Malaysia tan ke 2018 peace agreement ya chatan reng machar kene kiir ken bi ken lot bol ma queen yol ram kel ka SPLM secretary ka political affair shela do bene let kel ke kuäär SPLAyo shela do gone no bagatin dia la konti lat ke governor ken deputy governor bene kenen ke bene ka supportin ba agong ma kurkur general SPLM ayo ke interim secretary general chikala do no ken bi let kel so jo me gwa de kon linka ta dan and with development we ka jere witin winimi ka wow chana ben kurechi to kam kuäär dakheng machar kene kuäär kiir mayardit te ke jo mo goro de kon lingwase me
menen yena me namene me cha kevaken de kolar no namene ela dibaba gwen magwad me cha kebenetin konde la kume SPLIO ka kep kana ka kume SSPDF ajen jo ma ban lingan tama ka ta dana ci ngwaru den lat keje jawan chalat gwasame be ka Western Equatoria gwad mi ci security situation cha bech ke ci kore chare nyok muto ken rodian winmi chalat do ne ci bondang raw tin charo dien kwany bondang raw tin charo den mat kume SPLIO kene bondana raike General Thomas Serilo bon shal ke National Salvation Front waken charen mat che fosni ken chike jien chiken kume SPLA kume SPLM ki SPLA men pin kiir mayardit SSPDF headquarter wachi kana capture ki kana cap la government garrison mentere which Commandery East County kana chiken dormo chikena dak chikena kef chicken match tungwani kan nanka ne to kon la dina SSPDF ka kan chicken ne to ko wel diok de la dina SSPDF chicken kanak chicken la no chike meji did long gana Kevin Gwaddan and chikore to oktin chicken armored vehicles ke terbil metuwi de take match kan chicken kap DOJ misha video shine online di nanen gwad mi mo ku kan celebrate ke tel lodin tin ko chicken meji di chicken kap ko kuma SSPDF mat bona dangro metike melat kono mentame lanna sken SPLIO ka dobe dana charin mat keje bane ngaje gwano ne la SPLIO right now tetet ka natinelo yet re wichin winami ka jo cha ko lat no biya ko ngaje no kor meche tok wa government wa telmi chikana lat no ka kwimna na chitok but chiramadan la munder is county commissioner won mi chala joni neri ngalamu chela do chi kor tok chikor mo che tuo lonke kor midit gwan mi si SSPDF kan SPLIO chiken nyentin ka jane chi kuma SPLIO chiken beza mo chiken na ran Western Equatoria Police Commissioner ba chi garwaje no kor che tuo duno kon back investigation baka jela chikarwaje mo chiken lat bindo SSPDF spokesperson ki wuri chalke lure kon watel comment mi che tup kare ler kam na chi tuo ngai kono kor me be ka kor ka me chala no ci 2018 peace agreement ya collapse wan mi kiir mayardit che da ma char che suspend ka che da ma char che nan ka court wo kor we ka wen winimi ko nat ka me gor ka look re which ka juba ka jom lin kon mo gwase me ne re kon ten winimi ka ko mes felayo te ka pin na tenel wo yet jaram dan te operation ke jaram dan len ngwana diala team ka jaram dan shun ko mes felayo gwada dan ti da ma char te duel te jen kanetin kon ko kien tila SPLIO supporter ban jome ban ngaje no me le rode chane waro cha kan ka kume SSPDF da ma char court case chairman channeling won gwasemani ala gwada da ne cha dol cha je doltin ci kon ngaje gwan go cha dol cha je yod jokka chanyen dang red bangwan la do badanen yod jen yam ke je wala ke jen wonene awo bukumba rodo ri aleka te ka tegam are dulka ma char ken ne dang barotin ko kien tela SPLIO waken tiken ke charges te chaga chai ke chere mangai kone chaka gwany e ke didi kan kala tiken kan kala ka goyni dien ngai ke je gwan wo medane chiro de lat re which Nasser County aji kono mo chana ngaji no ni ga jen pai dio ke dan mechi kor mechi to gwade dan e shi je chen bor ken ne te kontla SSPDF chicken rumtin en michire na me chala do ne jen politic chi supporter Dr. Machar chicken la no weekend wona me tela tom rutin wa do mi magoro nje no ba kume SPLIO ba je yarkeje kume kiir mayardit mi we kan ki mu kume man region wale ka do badana dol ka je kire lo ko mo mu ken decision dia na bekana nung ka chanyen dang re bangwan ka jan pai bangwan me mu we ya me jek bu kon South Sudan bu kon no ba wore ri kam di de long kam we je nung la me gwa ba nga je no te ka tok mlaro de re wi ka South Sudan ko ndial kon lat ko den bi ye ke ne dial ka nga ke Ramadan en jerke en we kume kiir mayardit man de kon lat gwa se me en wo baring machar ba je woch ka leadership re wi ka South Sudan a wachi chonga ne mene ko miche jojen go chareng ma char chaje ku der kam lat kon mentame der yang ma chader je liko ba je remove permanently ka leadership re wi ka South Sudan
ko de jiga no jen ite ka dwer bat ka jo chalat gwasme reng ma chat la jela dwer shanga kel men chalat kan nasir gwa de chi de ni SSPDF ke ne kon la civiliani Nuer waya mi force gwa de chigrum tin wa name wa dera violation of ceasefire mi cha jo jen wona tin kontin la Nuer civilian ki ngwani tin kon nyin SSPDF mi cha jig no ken e kan e kwaring ma char kwa support je nyin kan gejamo so they wona see the sam kan e kon de no mo de kan we investigate chi kume de ben ya lo ka roi mi cha me so chana jo me chana ngajin wo ne ka changa ndang red bangman bu kon ngajin wo men ba bla ne kon la judge ki ne kon lat ka look jen do badan bi so sudan future bo nyam ka je ki be future mo be je nyoko meta ka je jok so chana palan wo amal abe ka luga me ala lugma gwa ko de so sudan dara wo mala ci de woni jen kam we ka ti jekten kon lat ka rodien gwa chana ben ka men jak mi jirama judit gwa same gor jen o jen der channel de support de subscribe an ban jigal lere ko ken ci je pro jen o jen bi lere ko ken lat ka gwa me bi kalingi an bi atemal bye bye